kwa njia inayofaa. Kidogo. Nataka wale wote ambao ni familia yake wakuwe hapa. Familia ya Spetoka. Familia ya madam. Familia madam Spetoka kama mnarara kwa popote mlipo tafadhali tufanye haraka familia. Nataka madamu ashuka tembea na mguu sasa. Nani ambaye hawezi? Nataka madamu akitolewa kwa gari sasa. Nataka yule madamu akitolewa kwa gari sasa. aweza kutufungulia mahala hapa, basi kisha tunaendelea na muziki pale katikati. Tafadhali anategea hapa, nisaidie na microphone moja tafadhali. Grace no moyole, nisaidie na microphone moja tafadhali. Grace no moyole, namba hiyo tafadhali. Madamu, mtachukua hii unakata kwa utaratibu kama wa harusi, unakata pole pole, kisha tumaliza tutapiga vigelegele, shangwe na mileno akimaliza hapa. Na akimaliza hivi utatuwekea ngoma tafadhali. Madamu, sasa shughuli ni yako. Naangalia hiyo. Ilikuwa ni kwa nyumba asi, kwa nyumba yako. Hiyo shikilia hapo akikata. Wakikata pole pole.
Tunapoendelea na muziki hivyo, wale ambao mlikuwa na maua mlikuwa mnataka kuwavalisha, muziki utakuwa unaendelea, muwavalishe maua kisha waende waketi pale tafadhali. Tupe muziki wanapoendelea kumvalisha. Wasibaki kama wamesimama. Tafadhali muziki huo ni chini kidogo tunapoendelea. MC kaka niambie. Nikirete madam Daresi. Madam wa Abusela asilimia tarika. Madam waenda wa mura. Haita sida ikabu. Kaje? Chukua picha tafadhali, ukimaliza unatuambia kwamba umemaliza. Sasa ninatoa simu yako tafadhali. Kaulio moja hiyo raha wewe. Tusimame huko kwa picha tafadhali. Watoto wote mtasimama hapa mbele, watoto wote. Abana wansi chumote ndio siamua kwanza. Watoto tafadhali mwe hapa mbele. Ukawacha wanawake tutoke wabaki nao wanawake peke yake. Hayo mchezo sana. Mimi Douglas. Aba muracha wasekramo. Aba isekamwesi karwa. Aba muraba cha stato mu abana nawo mu abatafadani. Abana barabumu bapyamba bwa tuko cyane. Aba muraba wansichumwa kwa mtafadani. Tuondoke muende na mzee mweka pale kwa zile viti mbili wataketi pale.
tuondokea pale tuweze kuketi pale tafadhali. Mungu yale mwakira agosenje na tiendeleke. Asante sana kwa mziki bwana DJ. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Matiche na tokea pale mji wa Kisii. Nyumbani ni hapa Bobasi, mahali panaitwa Umusaria, hapo ndio natokea. Nataka kuwakaribisha nyote, watoto, vijana na kina baba, kina mama wote, kwa kuchukua wakati wenu na kufika hapa kwa to ensure that our mother, Madam Grace, is going home in a good manner. May God bless you so much, and let us be blessed always as we do such things to our friends. Mungu awabariki sana kina mama na wale wazee ambao mmefika hapa. Kwa hivyo nimewakaribisha hapa, najihisi kwamba Mungu atakuwa nasi hadi tamati. Kwa hiyo ni kwamba tulishafanya maombi, entertainment tumefanya kidogo. Sijui kama Pastor Mbaka amefika. Akifika mtanijulisha tafadhali. Sababu nimemwona hajafika, nitaendelea na entertainment for the next around 15 minutes, ndipo niwape shughuli nyingine. Tukimaliza entertainment, familia muwe mko tayari nyinyi wote. Familia ni kuanzia mama, baba, watoto wote na mabibi zenu na mabwana zenu wote na watoto. Mtakuwa mnakuja mbele for introduction part. Kwa hivyo sasa hivi ni ruhusu. Kuna jambo moja walimu hamkunifanyia, kwamba hamkuniambia watoto wapi wako na presentation. Thank you very much for serving in this service of teaching for all these years, and may God bless you so much. Marengeretinga kobo mwalimu bakoche ko tayo tarabu tunele ntoraisigo. Abantu mbaye babutirwa bange moke wese tiredi. But if Madam has done this, can we say a big amen to her? Karibuni. Na yuma tano kupia vile abana wao tunakaweka sambuni. Ana moto appreciate maana wewe amalo alimu watu kama nini kibako wako. Hey!
Tunaambia watoto hawa aje. Tafadhali tuwapigie makofi vizuri. No. Kidogo tuweka hiyo wimbo. Can we clap in 3 ways from vile tulianza? Can we clap 1, 2, 3? Again. Once more. Thank you very much for that wonderful song. Kanisa intikadi nero Kilanga asikie tena. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, maliza imani nimeli. Iwo kwenye kondigelio wataro kukunya kwande vitoko ligi. Toa wataro. Watoto hawa wanaitwa, wanatupea patriotic song. Tafadhali tupe. Nani kono linde. Modumang Primary School presenting a patriotic song. We are presenting a patriotic song. Enjoy. Welcome. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda daima. Kenya nchi tunayoipenda daima. Tujivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka daima. Kenya nchi yenye baraka.
Can we clap for them in a good manner, please? Can we do that? Sasa mwalimu, unajua mimi nimeongea mambo mengi kuhusu kumbe usikii bwana. Utusalimie tafadhali, nimesikia wewe usikii kitu yetu bwana. Tusalimie bwana. Wazazi, mwalimu mwenye ameandaa sherehe hii, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Michael Orua. Natoka sehemu ya Migori. Kawaida mnajua sasa mimi ni kabila gani, si ndio? Sasa ni sawa. Tumeleta watoto at least wafurahishe mwalimu wao. Kwanza hawa ndio yao itakuwa moto. Wacha tuone. Situambie Jacob asante bana. Jacob asante mwalimu. Tupe wimbo tafadhali. Mwanti. Mbele yenu kuna wanafunzi darasa la 3, tuna shairi lenye mada Mwalimu wetu ni mzuri, hutufunza vizuri. Kwa hivyo tunafurahia jinsi anapotufunza. Heshimu wakubwa hata wadogo. Mwalimu wetu umetuacha kwa huzuni na hali mbaya. Tunawalea mazuri kule nyumbani. Asante. Tuendelea. Ni kama wako na jambo lingine tafadhali. Mwalimu wapanga wajue jambo la kufanya. Tafadhali tufanye kwa haraka. Sasa hivi kikosi ambacho kinaingia ni kikosi Mkiona ile mmoja bora. Evangelinde. Mwalimu kuja uwapange tafadhali. Tunaenda kuimba wimbo wa mkuu, kuambia mwalimu kuwa asiende kuwa mzembe nyumbani. Well, enjoy, welcome. Ukarumani murao karumani. Ukarumani murao karumani. Ae murao karumani. Ae murao karumani. Ukarumani murao karumani. Ukarumani murao karumani. Ae murao karumani. Ae murao karumani. Mandegera karo songo ae. Mandegera karo songo ae.
Yes, Kero kumusanya kawere tutoko. Ako mocha kangina horna bugina ichimimba kanga. Igo. Lakini ndibana ngiri kama maboro matambi. Ndio macha. Na wende. Igo ko gure manda munka go kwenda ambana ko goti nande tigaga kimba soni abana bagomo ngina mo basowi kamo chando mongnode. Muma ito konya kinsa ko ka gocha. Aemba ko ngena no wakore ga sio chikoboka saa 5. Okoboka kurwalite. Woka mapema kinsa chiribone sukuma rugoro minyoka. Kusie kenyambi ira narara. Bwana nabo ke saa 5 ga chuino mumna mumuji. Mumna mumuji ere mapema itubole lakini bangana ga kitwa manabe ko karango ga chalani. Yani abangina mpaka limurwalite bado kuna gotanga nabongokora. Nabongokora. Umoga kero na sesigu. Ngonya maji goja bweri yanga. Abangina tiba manara kwa zile dari Yesu. Lwana mwasa bagaka mwansi tepu. Mutwara baburaka. Nyasa ya muraka leje cyaba gaka nindu tutangete yo kugeiga. Orangi kiri kuga juma gaka tuwazire. Katulike mwabara. Nepson master. Ninakogocha. Toba tara kurukunga tigeri ligena. Kwa haraka sana. Oya kurukunga Nepson master, ono mwalimu biology. Agotera se eto bagere kurukunga soul artist. Asinin na mo introduce. Mwisho tiga mo introduce taranyoma. Tigancha ke yawe na yura kanyeka. To kumana. Mwisho taranyoma. Igondo ra miaka ya 24 kwa kongire. Lora mokonya kanu. Madam Mandela binkombire tara kora bibere Nchetiga kwa ne biane. Nandi to jaga ngambe so tabwati. Nchekurunywa makuru tabwati kede wana to chambe ko tuenziam. lakini nchelera ngomo netwake. Ani bisho chake rongora ya Jesse na Mungu. Ona rote neta batel once people siba ya Adventista. Na rumora yuito kuruta na chikanza chege SDA na rote neta bantu bali bagotera boka bunere. Igo yo wete ngamba teru rutete goswa ikiumbe kyabo neki. By the way ikiumbe kyabo na giancha. Otu araka mochanko ikiumbe kigeje na bokera bwabagere bali kwaligete. Ochu tu arabo komuna matanga bintu bitu kunyago komboa. Ine sinyaro ko mwakera ngo mongino mintonara. Lakini to joto tenga mama komo kenasi family barago konya tambe bobe. Ochu tu ari nyangi barago konya tambe bobe. Igombu ya okwire mwa Yesu. Ntogwana igo. Kogotera no beto moyo mwa Yesu bweka. Nzuri sana nje Nguru Nepson. I come from Kisii town. Reside next or besides to the Com Church. I'm glad to be here and because unalea walimu mimi ni mmoja wao. Nashukuru unaporitaya najua nyota itang'aa zaidi. Nintuma Gatore tutapeleka academic journey mbele. Nashukuru sana, acha niwabariki na wimbo unaosema tigelidigena. Mwambie Juni
tamite asengeto yopotaka koboka mambia chumi koriga digenya tata na itenyore nawe tigeiro moneno ne otigere digena yopotanyora eda sikwabeire koriga nonyore aye nonyore aserie tagia yeso peremo kwabeire koriga nonyore aserie tagia yeso mokungu nonyore mosaja nonyore abana nonyore miosi aserie tagia yeso koriga nonyore otura nonyore osawa nonyore miosi aserie tagia yeso amina nonyore aserie tagia yeso awakenadile makam nonyore miosi aserie tagia yeso Enda pale YouTube, subscribe, share, utapata nyimbo zake mingi. Usilie, iko pale, usikate tamaa, iko pale. Timko endelete kwa yerewe chiange chikwa ya kiaro baitana wasiko Say
Nimeona kwamba mchungaji Pastor Mbaka, may God bless you so much. He leads me beside quiet waters. Inga Nyasaye no morisio one. Ne kiagara Nyasaye aro morisio ne. Igombu ate bionsi binganeti. Na ende gakonda ongira asomo nyansi obobese bole. Na endonda gochi asagia abgato botwereru. Dawu diomo somo Nyasaye. Igakorigerie bicha y'obugima bwaye oinyora asarure n'emitanda iteire. Dawu digakonyorekera kobe kuborwoti oro mwana moke buna babisa Saulo oyorengo morwoti egakiyo abeto mobisa ankarorenda mwamungana kyo mwana oyo moke okorokuna ende Daudi achorua airi bagariane. Saulo akarosio mobisa bonene ase Daudi akoruka akaenda akamenya ase ligo. Ekiagaro morwoti oregeti igatanga ase tengo mwana oyo konyorua ekiagaro akirwa mabuta yo morwoti akoreki aitwe. Wana asobora Daudi agatama akerisa ligo ini ekereisete akainyora obugima bwaye bwa magega buna alengo omwana moke ole kulisi chingondi cheise akainyora buna ale kwegera chingondi eline nchitwa nechindo asorusana ne agatebanga nonyenda asende asobugima wobe bwobo bisa Nyasaye ni manyetenga no molisi onakoreki ali Tamontiga elinobo kimabwane bosile. The Lord is my shepherd. Nyasaye no molisi one. Nyasaye nero bwato bukimabwane nero konge ndagira yane. Miyamona bayiri bana. Bayiri bari mwakire bono tagitumikana sasa mwana. Yali dagacha neli sano cyali ngeko kache. Mwone ndere my ashes so that nobody comes this way. Enda kinero weka waro obugima bwaho igobole in danger. Obugima bwaho bole in danger. Obole hali mabututi. Emetando yako bucheire. Oroche ngambu yole nabantu kumba abantu abakoga yachete bose. Njena amanye tenga abantu bali bako digitaninga di. Ingangu asomya bana. Mwana bara bantu na. Nga yale ngera ta asomya bana. Esukuru yere motemo mwamuga. Ne yabantu bakiko semose ayenga ki nikatura boli biya ekere binte biya bira somuntu ayengi ngogero enkole mu wakera bube ora hagire kebusa nege ndokugira lodi abangira mwana na stress ekere abana babara abagoyeta abantu bakwiriye tanga motemo mwamu nonyoyo otayo iriri atayeke nyoro yakoreke ayekero ko amangana maya kwanyora ngababisa abo kuligina bakora baki barabange mugambi muna babaramu ahebuno uliga wana konyora mu mudara ko gechete odama korete ken omuntu abo kuligia na mangana madam muritayi madam bono nyogo chikomenya buya ase retirement igare goche staff rumbara akasiasa na balimu bono siasa Yesu kuri yakoreke I know no child I direct which best chamwalimu bono momento chibes bono esukuru agara goche staff room abalimu kora agamba bale bakora siasa stress yakoreke bono ekera madam akogendaka igatege tomolembe bw'abantu. Madam, I want to believe asoko kagera kwana nga madam no mukristali nekene usomule yo mwakiri nekene madam no mukrist onye tali mukristo mono bono bwari mubwari bona agenda mento mukristo bokoreki moment saidi inkinale kweresa enga kinero ekero bugima bwaho bokorrekana bole
okwe boringa ni menye gose na kinda chembe ekero monto korwa so mushahara okuri every month mama no ora inkali kwa ritai ekero ko onalete ko lichibesa gete fulani per month igo matenga stress nature ninyora se okonyora nga stress ya mental lakini Biblia gote abanga ki no nyene ekero chibesa chia keire nyasaye no mulisio yakaroteki ale ekero nyasaye no mulisio to kuremerwa kinde tori kuremerwa muyamano abageni abo bane daktari baikaranse alia ekiagari dakachana chiadera for thank you wageni wetu karibu sana muketi mtawapea nafasi msalimie familia ekero nyasaye aro mulisio to kuremerwa kende madam you are going to have plenty ebi ntombo no birinchira as retirement chando bonto bare ko lekero emyake ko na gocha amangana manga gocha a lifestyle diseases amangana ya marune bitomini lakini otoko tabanga amangana ya marua ira etare asirira yang yes bali ka batanga madam mara amenyabu paka no nyamba liba moge achete gore mokyo mo kyo imoki go kabako madam mara aligelinga ngo imoki bali ka batanga madam amenyabu ya bono kende ke molema na bamwata ebire madam nganya saa no molisione tikole mergo iki madam moda kadanga tebinga onye ko tagete tole merwo kina manyanji as I close omuntu bwate bintu byonse tokoleti asense tali mugako tali abana nali tukuna tule na bako nyoranga bako ngageresi minga mama amumuron ingasi ingiye mumocha bona ira nibwata mangana no mugungu no akorteki taiya semoga omanya kote abanga ezi mira kiyagara kora etano igwa ezi mira kiyate nga mama ya igwete mobe nga neri kwa magale engwe yamu esukari twara irega sukari takozi omwana no matenga nasere tikubikoro tubisku bono tikatora kulie ken chibese chimorochi no nyeji alengo njiko komu ingo ngana bora sabe omuntu agokonye asoko ganikuwa ukuri takoa omuntu bweka oro mulisi obwekene orako ekerege ntoganeti nimo nyasa ongo sabanga madam nyasa gokonye omutamere nyasa erindo bera sare bono tebenga nyasa enchena alitaya obugima bwane bwachakire na ndeke ro mulisi one tingoraki tinde merwa omanya gotebanga he leads me to greener pastures nyasaye akunda kogenda ase ebintu birebiya otogo sabanga nyasaye akonye madam ekera alitaye bona chake konyore biteruya amina obugima buya ne biteruya ebiteruya mbirikende no kobera mwanyasa no gocha watera buya madam osoye kuwa yabono so asoba korere bwa nyasaye so asebi ebiyombe biya abangina mbara baramuba tayari na mangana nda mama lakini mangana mayara akonye madam elindo bugima bwabo buya abere mwa Yesu nyasaye murae agenderere ko mwoko galikwa iko bugima na abana ababaye nyasaye bakonye bogenti bonde mboswa barenda abayiburie kare bare moyo tobanye tobucha kwa Yesu haleluya ekile ntekenene nasabira maya no gusiriwa ase familia ye ase hitara Kristo oyera mugorete igwata getokoro gusaba kwa bene. Thank you so much. I'll be guided. Elinde family have introduced as a tole. In two families, we see una pastor korogo saboko to kora introduction no abasabera ni ara. Tafadhali family mkambocha busi. Thank you for coming. May God bless you. Tafadhali tuwe kwa mviringo mzuri hapa. Tuweke laini ngia iga ngagerete mukwe banga bwango iga. Etaika iga mumanya na kaitoka. Tafadhali. Sijampata anayefanana na Yesu. Tigamba kwa ninga bwaire uya. Ne family ya ro. Tutwara wategera lyo uya da batari. Oyo magi lyo Daud ni oyo
oyomfiri takerugo oyo gumo murumi ntoko bwatio limo turi korokuntenga oyo Devi na Nyangara oibu murumi ntoma kabatio lio korokumbui yaroi olia motulio minto nere familia ne yai wano na bongo tigera yabu ilinde no mongino lingire simotuli oikerabu akore iro ichiabo no tigo mongino yanera toteri abana bari abanene abake asobwa mutigamba kwani bwairire bya nje nkwane ngora ingakiri chinete ubonitwa kiwi family yani itani kabisa ongo introduce family patovi korwabo monene bwinga agenderenia mungarani iganda ngitatu mwaba abana oyo nere tatu mwaba abana igakurugwa Evanis Muturi Aruri nere tukubwatirana kwenda abana monena abo seseni ato seseni twes korwabu tigagenderere na yandi nainche gana Kenya sainga mbiamuno asogo twali bageliga utumita sete bwana kya mutemo mwamu wanto waminto abakena abanene abaibane abana bane bayogata abana bane abakwali mwensi pibwa ile buya byamole naende nanchi nakokere kaba mutemo mwamu epati yalenga ya introduction and I must be very brief to introduce my family. Asengencho abana ababane batanyole bagali kujukwana monya beyaso kubwati system ya route ile batabanga bottom up abanche nalenge bottom up omwana ono mokoboti inchwango okwana abantu bayi gusoma mate okwana o introduce nyekole na bantu babo abageni ba mama mwikire yanga bakwani mwesimbi ama sama ile tangoro kuneli kemuma njo mwana makabu mugako muturi abantu bane mbara rakini mbanyale tikoika bali bakwana abo bata ko represent abo barubogira ayo lenga iga ko bridal ochor ero mwana no mo oyo nero mokogoti onkomoroke bisio ingwate ebisio kubatia muntu myaka 10 nalega oyo nere kemuma kubwati tebango naye bulokolo abagani bakira sesera ya mama ko bakwane mbiyamure tiogiri ane ndiri ya tiyo kwana mange njera chumangira familia anera ninyo wameto mukungo yamo ande ko nande kanisa ikaronga chakera kurwa oyo akoro ku Catherine Oanga ere omusubatiane oyo akoro kwa Neri nere umwana no manana harafu oyo akoro kwa Precious nere umwana no moke oyo akoro kwa Ntabo nere umwana no gatigati nande ninda ngarati yo koronga buyamono oyimangera tigangiche
Ntokuanjira nana mangero kwanile buya. Lakini mumunga leta chikokolabo. Tigangiche omwana ono gatatu. Nere tigantroduce family yae. Na inche tigangi bali bakwadinga. Bali baja somo yega gwoko. Mamo chire nkano moreme nabakwani boire bya. Ncha samarita Michael no yomutu na Joyce Nyambeke Grace ndo mumuro gatatu na babatebiri ainche una bate waninde bantu inyome tembo ata abana babiri lakini sababu jani na gutangika muminone ne mwane nyarukambaria lakini animbwa to mwana go naftari nyangwara nero mumuro no kabe munene yo kabe naro gurugu Joyce Nyambeki kalia no muruyo nago gavani nikeru byamo kera ikeira huwa umuronde nara huwa kola kana ko huwa mu watu wansi lakini rende kalimo na setolega ya nenda yangu jina limuaga ndagira mujana abagende ba mama biyamule naende tulino mogoka singe ncho mwachire kutubwati sia singe njashage jena abeli inche yo kabere no mwakatewa ninyo mete unara jibwate onanjira oyomo elinde wabas como tualende na bana balibara bana baliwana wadangali kenyerukiana njwa pendo njwa yanja ke kurunsa gutira oya kuru kupendo nero mokoti njia akuli oyo akuru kwa mezia oya kuru kwanjera nero mutangione morugione ndiko batia kwa niyetelia abasani ba mama wali mwansi mwakira mwalirane tulimwitabira gwocha nabakwa nembia muri samalita nguru Helen Abeli seitombo basi na chorete gwocha umachoge bukioni I think mama na chagaiga singe njona ikakwana ere nabakoimuka akoro ku Grace Nyabuto ndiye mwana sana sogocha mama ndio kwa mume ono oyole kumbwatia na hata ndio wakapata lakini tago introduce family biyamono mugaka so kumaliwaga abasani ba mama na bakwali biyamole mama okolire gasi mama ziriya tambe mama na tata bakolire gasi on tuerwe to kora kende yons to make sure shere ya very success na byonsi bikira leti mama to vera stores family ane inota gocha kamwana kan kara ratima ida se kair gocha akoroku first lady Madam Lucy nere tugusanga nere birengerali sobere magecha korwo muchiwo roch akaesekengalega nkoroka my princess akoroku Nyambeki nakandi ngarekarere nkoroka kwira yombi yamone family ane soko chaga nanje koruma genche bakobwane representative yale ngamo koyone Edwin gayole biyamona sogocha and what you gave us we really appreciate mama biyamona so kolegas mamorembe asante Woikirago
nkagerete bono no togokorera agwo buya mono moigwa mbaka ya mwana mama bono kango chigosaba muruje family teli burungu barabanga kwa bakona banya kole nayo buya the family mbiyere. We want to thank the Lord for you. Tata kubasabira again the gyango kiasa I do my final prayer abana murocha baisike banywamira nina arakero muraba tabanga oyongo murukaiga oyonamanyete buya babwata ne family ye bamenye no mulembe no mungina babu mwabo litayire nje omanyete buyanga anyagota gato twaro omwando bokamumura ngokoro musana mama tosabe omochenu tata nyasa twakubakira sobogima bw'omusombo wa Grace oyo wachorete kobo mwalimu nando weyerie chisukuru chinyingi na abana bange lero twachire buna basani na bairi ni amate yaye yanka kugwakera mbuyamwa ekiagara talibons bakolire menemeye wiya buna yekolire lero asa yutu asabiro gose ni wokonene asobogima bwaye ekerago chaka echapte ne yobogima nyasaye buno musombo na asabiro gose ni wokonene asobogima bwaye erindo moye birengere biya omobo ngai ni wokoro ingoro erinde ekerago so in retirement nyasaye omweli baga byobotora number 1 akole mirimo yawo namba 2 omuraye kuraye nkeye bali n'omwanchi oyo mwaka mutuli abana baba bakire busiana bachokoro enkeye wane ekina somole meno mwanchi ni bwawo baba kelita lya asense muyamona saba mwabo bateremena baramutwa nabaro bakonye amatengi yarolekanenka obugima bwa retirement wotwara omulembe n'obwanchani ekarota asenseye tubanye tugocha kwawo twegende nga byonsi binyalikane enyangi ene bogose nibwokane na ase Grace ne family yaye twegende la sirera Kristo oyo romo boli ito na kero ya mate abamina barikiwa sana. Asante sana mchungaji kwa shughuli ambayo umeifanya. May God bless you so much. Na ni kwamba sasa hivi naelekea tu kwa kuwatambua wageni ambao wamefika na kuwapa nafasi kidogo tu. Ni saa ngapi? Ni saa ngapi? Dakika 3 tu saa 9. Tigangwa na seke kusima kwa rasike soe na lengi rasike songo. Woja kabono onda bwensi nkwali bakurbono chita ekaringo mbetinga ayo lili mamu kuriya mangana kurmumo. Chita ekanibere. Didiole buyamna yesa go seneti edaikana yamu. Ntoi wana igo amangana ago kunya. Yes madam. Oh, ai nabona kwechinga nyinga singinjo nawe ujikomo musaro itwateba kitomo kolerana. Nataka kumleta former NAT official Mama Mishali. Ako wapi tafadhali? Mishai, Mishai wana njembugete. Mheshimiwa poro nyakwari uchikonga mere mendezi ka pore na kiona. Bwana Mikaeli na Jendroki. Mikaeli ni arango ba tiba ndiko bebe musaja. Pole oro meme noro bena wewe kuneli ngete. Bema na seri baga. Bema na seri baga master of ceremony. Mogeni bwes kuri arero. My sister Madam Grace Nyambeki. Kare tu akamorokire Grace Nyangwara. Kajaga chinchia kwa Grace Moturi. Family yo mogaka yonsi. Wageni mwachira mwensipi. Staff no my teacher we skuru. Pando wami ntogwensi na wakwani weirire bia. Nche
Yongoro kumisha noyo nyarango. Ya iganinka. Katika toka manyete sengera. Kuna achira alitukulia rero. Sauliye sabawe moibere. Itanga no mwalimu unde. Na iwo mwalimu Gorugu Grace. Korire gasingi yese myake menge. Kuritaya kari. Na bugana nje tigaminyoke. Witness eshere yaye. Bobe na akora. Elia kabere. Mongino yoiga. Ne cross friend ye familia ane. Ose ya nyarango kwa jumura. Kiagara na kaligiri chikura. Na kabero mura ewa warimu. Kia makerikia warimu. Unomo secretary. Iga wetera Grace. Kuna kanyore chikura. Rio Kindo Zone. Ange Chions. Igo nare kobatingi cha. Mongino oyo. Mona abande. Onkorete gasingi ya sana. Baba na wake erimbi ya mono. Na bari Okindo kwa jumura. Ekende bune bintu bikwe banga. Munangende to bwari mubwane. Mumuro yo monene. Ogorogo Geoffrey. Korona arusi bwana erumigori. Kona kolige skuru nkogenda. Kanyawara muiboyo nyangwara. Eskuru akasomia. Karwana nje tiganso. Yona achira no mwari Geoffrey no mwari we secondary ekare migori yario jena aruo arena akari ase kwa niaba ya Geoffrey oikanare gojanje korona mamu mwabo eshere ya koritaya tuabanere for about 3 years. Chinkara motigo ekiana agotire kumugua nera arasuki yake igona akora bia sauna guchinse teka chinka ngana mangana ntonete gukwana tagate kuira libage na kere family bia monene na sa pasta na te baiga kasi yo bwari muterirais oikogende mambia Iloneta getotu are familia yao eitomo ngira usomo gaka tageta gwakira muturimbi ya mono aetomo ngino rio morembe agakorega asingiya paka buna atabukiriga tageta gwakira staff moed teacher mwarendiro mongino oyo karogo chikogota abakonya kasoro kare chiguru chiguna koera kasoro na wako kamo bibere. Lakini goetero borayo byawo maiticho na bari bari staff mwamurendire pako ikirenga kie kakina abakire mbya mono sauri ndo chenga asire chinsa tinda manyagose abake ni utimbara lakini yona ararorire no mongino ri Sara so mongino yare ko kacha chibesa chia savings Nero modere getioga aenda agatenda umachoge ngima. Kuno mochivu derege mesina umokoro kupaka squeeze. Sama skania ya manene mongina nchugocha. Orupongezi kwa niaba ya mwalimu Sako, mwalimu Sako. Biamono asiri baga. Iwana adigere iri round yana kumiri na ki 2 minutes kwa MC tadi MC kokora ngabere enkora yana igeichire nera familia tere na wosioga akyo yo mutete no yo ngo sori yo mutete dera omogira sarati madam sarati ani timasometi no rio makabika sogete isiko no ri maro kabuna sawadi blessings yo no mago ko monene
Mgeni wa heshima, walimu wenzangu, chiefs nimewaona, wazazi, wanafunzi wa Mutemo Mbuyamole mwansipi. Mbuyamole baginambara. Pastor nakala aduya baginambara. Nje ngoja kwa iliata bali. Iliata. Ivo Mbuyamono ngakiba bagaka bataba. Bagaka mbona nkwaniga. Tiba iliatia. Bailiatire, bailiatia sio iliatire. Ayewa. Abana den. Abana bara. After Mukari. Moro. Moja mawakata semara. Laki mawakata madam Gracie. Aye madam. No miole. Tali raisi gokore gasie. Mugaka muturi. Mbiyamona se gutirinere nkengia na koleta abana baya matunda maya twarorira okonogo siseniwa egasi obwali munengo. In fact gocha gokora pakonsoke oche isiko tali raisi tunyora ni maega twajagete ku primary okona bali twasomete karemba yo oche secondary abande banga gitekara abande bagatikirare ukagende college ukasoma ugakora bali twasomete abasani in fact baende abarimu baminta bakena abanane basoire service basomiri nahenda abange babutukanire injira baende esabari y'ubwarimu n'intambe ekero kwaye korire gatogote y'umumenya sana Mbuyamono Amina tiga ko igubuna kwari taya turuji konyora umushahara w'umuti twenzi ko rutuatigara ero kurara chitoro bune nchogu Mbuyamono mwanzipi iwo nkora arabweze kunkoboga naragera naki engombe tingo kombezi imugono kuchita take inakiese ka kiesukuru yato itete wabo ene saa 12 paka bwaira umutinyo era naende umwako ero yondo chaka miakerenga waso mwegada wanire miakerenga someti 35 una igota kole tiegas tabogeti kuboka kwao aiba karibu nyumbani ngaya bari bari senior citizens yani babere boka bare imakinda abarimu kibaroroka gakibora kiye nabayamore rora bano mari rora obiana rora moturi rora bano umweshimiwa Onderiga unoko litaya negentekebe obe kaiwa kali madam Margaret mari au mwalimu maube imari rora bano liliange sukuru rora bano bunare magere chinga Akiori otejiri arabete sarada abuli. Ibo kolita ya nekete kia. Sincere mono tu angoboka. Aiwa. Aria se bintu bilibia gendo ara chitoro kiri. Gase no ayara ro kiri. Omogira saruro obodoria gole dari daike no beke sera. Mugaga baturika mo abana ba mulenda baibuli aba. Lakini rende inune bitamtam kurugari takta. Chief mujo bacha mujo ano bacho chief wanya bacho tadi obo kubichinta jora oyoro musio sese chief din chief wan aki chief gora de na gote ga kino ngano ne na go so mi senta ga kino mi ore maiga omo ga di onde oyo njera mo so mia ga so mi omo ga mi Vincent o mogoi abonse na amahugani ekelasi myanga watana 1 2 3 oyo mugati onde obe sana okwas okwa igode twaro sia bagambi bako chako so mereke jo no mugati onde goyo naso wa akitika ntikiriga oitari o magoko monene motomia igo kwa mama tunda amange naenda amaya na abande mbaro baitiri baterele iga batebe buna madam intebe na urina na kunetiga kabukuninga yale bokwege baichire okuno gosesenyo aye madam kanga nali amagana mangi mo ali moito
Paul Kapondu so delegate igari inge kuritaya rere shariki yangu bangake ile jisimi waakire paka abana bakunya kugia akina ngo kusabari wana ki omanare nyasaye buna kurendire agendere ko bamenta matuko no mugaka abana barabasira ado jina batagusira ebitunde ebikwaro siri byarita yango gusira bire kera nyasaye ogusirira paka ugaikaiga ogocha kubinyoro biri ngoraigo moje mumugerere momo pressure abana bali bana narora bayaba ani mukaba muri abuna bwa abana weke wa gago no mongino inga jaji mama ngayu tuwate no wate chinyini tatu wanyacha ko gusabirira ekero gero muhere ekero kwa ire mama na tata ko dirike uri gakina rira mangana mangi chinsa chosi ko era chikari nganjire Ibreke gukiane na ati kimokoro na ngominyoka paka kyambo primary. Tiganya saba siseni. Aya baba na ko mocha wo. Nari kanga nari amagaraga. Tigahe. Biamono. Tiganyi wora soko ruwe sawadi yane. Nenke igere tingonya kunyitangaza lakini tingoba nyakara ya yanga kwa ngocha wote. Ndo na to wesa ko jara wesa ko to mente yele. Ko vegete igo. Kinako ndo ko mga suti ndo ko tena amina. Dia mole mwensi pi tota wadi muda. Mana mgresi sasa ni wa. Atwaro molembe. Eva ni simoturi rende. Abana baerende. Wacha tuseme pa. Bye bye. Nawa ya moya wangina nemene ya to saline. Thank you. Toa keromo ngino chingo biga kona ko ruwe sawadi yae. Bia mono mongina. Mo chief delegate. Bwana master of ceremony. Oyo kwana nere mbwango igari tae. Kwale ko nganchera ndangeli chirita ya ribons bali batenena. Bacha iga bakwebicha. Nchu chuko cha mtu akamuranje. Chirita ya rimwenzi. Mongina nchu. Chirita ya rimwenzi to chuko cha bosia balitua. Thank you. Nare go sabaiga. Ntake temurwe ke ukeino kerimwa bwate lakini totali eriendarioka saurie jinsi. James Makinda, former deputy in this school for 4 years. Thank you. Martin Yotemwe, former teacher, Eburi. Biamore mwenzi. Margaret Uyere na alisa last year Kurumaiga primary. Karibu rafiki yangu. Mabombongi. Magana Nyabitunwa, retired teacher from Kiore for about 5 years now. Staying at home, very busy with Remo Dojmari na cheti. Madam Tala unaenda kani era mwenye? Unajua nini? Unaenda kutubi? Iya pia mama. Na nje ngoro kudani Nyobyanda. Ona alitaya kurwa last year. Madam na wande ngereke wande kabisa. Wakanga bakararia bakaka. Nale ngomoja goika. Madam na kuganeria maya. Kenda wonora regitoro. Asante. Our guest of honor, Madam Grace Inte Samson Marolina. Kwenye no mwalimu nje last year na alitaya kuru school ya Enderet. Ande party yengi yantu asometi na Madam Grace Stagwe mwange kabiri. Madam karibu nyumbani. Na ende kwe gunga wacha saga ya Biamono. Biamono. Tiamba kwani nga bwairire. Marieta Nsakarionde. Machuma. Former principal Nyataro Secondary School. Tuete iraya. Ayaba bambono goswa.
Arweto Sarah, the year 28, that is 2008. Nakibukweta matuka italia matambi. Tiapa tani gashe ngia yobwalimu. Mwalimu biyamana editi cheskuru ase joto karabisha itukolia lero. Tiapa tani nga ekero moto kwali taire. Neme chando wasino buya. Obuya, let me tell you. Me chando nitakora tiki. Teyo. Abalimu abati rere fili gona iga. Otwale ko bateka moranche mokore gas. Okwa irwe gas yo kore gas ya wana koraki. Kora, yawe korige linga ngaye principal ngaye teacher. No. Wate gas kore gas. Ega sinengia. Nada bataya baiga naende. Abaiboli baito, abaiboli boli, abaiboli baito. Tigato sobia wana. Degwana ine. Abaiboli baito tigato koraki. Geto sobia wana. Umochanda nkororero sama tukaya. Abalimu abana baito abaweke skulu na goselgo. Baike skulu na goselgo. Emechano ne abalimu wana sona abaiboli. Abaiboli karuchiwa sa chirichita kere derata wais. Nkoranga bantu bagosoma gusa. Eba sanebike. Tiga abana abaiboli kwana n'abarimu abana bakoreki abana basone igeze kianeke omotombu ya loko mochoma geno momato abarimu kolegas ekero kolegas ya abo iko jora mangana ko musiko amanga amange mole menalie ndio tole sabera aiwa wajire lakini mechanonero Nseyo somo chini kasia kom kento kende osoege toki osoege kanisa ogende kanisa ikasie wachire tochonyo ale mechande mechaneria amangana na mangala kubwati bochana buya kwa ni sawa kwa. Thank you very much. Kwa niaba mojibu delegate ya taragenda abari batore service twins speech waki all teachers tafadhali. All teachers. Walimu wenzangu karibuni mbele. All teachers kuja tuone mwalimu wetu akienda. Panga laini vizuri. Let's have order please. Yes, panga laini. Tafadhali heshima katikati. Tafadhali naomba kwamba walimu tujipange vizuri. Jipange vizuri. Tuendelee kusonga nyuma sababu mmekaa wengi tafadhali. Let's make some steps behind please. Tuendelee kusonga nyuma tafadhali. Tuendelee kusonga nyuma. Tusonge hivi bado tafadhali. Kamera kiniambia niwaache nitawaacha. Tuendelee kusonga nyuma tafadhali. Tuendelee kusonga nyuma hivi hao ambao wako hapa wakati nafasi. All teachers. Thank you, DJ. Thank you. Okay. Right. Those are your congratulations. Wonderful work done. You see the team which is making us shine. Walimu waito principals, primary teachers, junior secondary teachers, they are all here. Thank you so much for coming. I think since we are with the guest of honor, we are going to give our presents, our hours. Monsignor, don't beat me up. I'm seeing you looking at me acting. So I don't know, we are going to move faster or tunasema jina. Monsignor, you will cloud. Jina, wewe utakuwa. Tafadhali tufanye hivyo kwa haraka. Jina shule kwa haraka tafadhali. Nathan Seko, congratulations madam. Lucy Okech. Oweli. Charles Veronica Motemoko. Frida Kerubo Chepchoino Secondary Principal. Geoffrey Mutsuri from Migori. Michael Loroa Motemomwa.
Nora Gesare, Center Primary. Daniel Nyamasege, Head Teacher Motemo Mwam. Karibu sana. Robert Nyamao, Deputy Teacher, Kenya DP Primary School. Welcome. Stella Ndege, Eldoret Primary. Martha Kerubo, Motemo Mwam Primary School. Mwenye Peterson Ayubu, Kerongoroli Primary. Alex Ogando, Motemo Mwam Primary. William Machumo Nsinyo, Osongoroli Secondary School. Edina Kemuto Mogire, Nyamesocho. Jen Kereu, Motemo Mwam. Master Nepson. I'm a music teacher. Bali sijaamua kuingia TSC. But nakuja hivi karibuni. Josephat Malova, Kanutunga High. Nama Nonyango, Nyakichenche Secondary. Esther Adasa, mimi bado TSC haijanikumbuka. Abigail Saisi, Endonyongo Beach Secondary. Henry Shoti, Henriette. Thank you so much. Thank you. Before we conclude, if you are ready with your award, or we wait till the time for awards. After. Good. Let that be done. Biamono Selivaga, Madam Biamono Sara. This is a wonderful union. This is a wonderful union. Eri Anesa Karia, Maticho Nsinyo, Njeno Mwalimu. We gone day school in Kongata Paraguay Secondary. Iri Transmara South. Oh no. Mama Biamono. Mama wacho isinga yono Biamono sana. Oh no, inu muatolera mo manyete. Ntokona okwana. Ekeneke sieki ya sana nga mwaikile this level of exiting service. God ini baraka kubwa. Tidinga ndi okwana mangana mange. Esa ulio mwana nara iga kombwa. Majume kera ati ndi okwana. Ngoma iti James. Ina boyo. Biamono Sakaria Selivaga. Kora na madam tangi yule diao kagani nchoma na ayo mwana. Njema chuma ngoro kwa Nsinyonde. Goya no makase inga kombwat. Ono. Biamono Selivaga. Minyokire kwa ngariva. Ndi mwana siasa. Mwede toko takatuanya kulika mono nali yete lakini atendi. Mwadi naende. Hamjambo. Hatujambo. Mungu ni mwema. Kila wakati. Mungu ni mwema. Singependa kuchukua muda sana kwa vile hatuna muda tena. Ningependa kuanzia kwa wanakamati, nikianzia form chair, tujulishe watu wako na mimi niingie upande wangu. Tafadhali. Ya wala mwa ziva. Kigana jengeli bageliga mbakuani abagani bamada muntu ko yona ko nyara bana ga kulitaye mbakuani mwezi kwa jumuranga wa ile ya tore twezi kuyamana soboika ande kuyamana sokor merari yasa tuomere ni jamano litukeli ni nakiri yawe bulali yawe kwa mbaka rangi programu ya nakirirwa kwa tomoro ngo kwa abayibu babeli abakuani lakini ondo jengi programu ya chiro mwaga tigangira ni omusire kirora ase moya bana kamati bali bali bacha no maitiri tukori chuma rigo tuara mangana mange tuagwa te members ba kamati ya school abande babanyora kisabali chia matanga bagenda lakini nemba sabe teri bagwekera ase akoro kuchemis moreka unuonga mcheno monyane kenyoreke oyo tenina gonda mari kono na introduce ya tena ngana kiasi Sama lieta angoro kumuma mchanga
PA chairman. Angela wakwanilia wageni wagire sigwaireria. Asa Marieta Mirka Gemdoshem, class rep class 6. Waireria. Sati Ndieki, board member. Pia bona awara wanya wali bali weka. Kangana kama woka. Bila manase okabarengi asingi jechinsa. Bono allow me nso ase section yuko bamanyia walimu wenzangu nikianzia upande ule kila mtu atakisemea. Niliwaambia kitambo mapema kwamba mimi ni Veronica Charles. Tumekaa na madam kwa muda wa miezi kama 9 hivi, na wakati naenda kuona uzuri wake ndiye anaenda. So sioni kama nina furaha, lakini hiyo ni mipango ya Mungu. Ni madam ni mzuri, kwa hivyo kwa watoto wake wote naona na wote ni wazazi. Mnajua ujungu wa mwana wakati unalea. Kwa hivyo madam anapoelekea nyumbani, naomba kweli mfikirie vile mtoto anajua, yaani mfikirie vile alikuchunga wewe mpaka ukafika hapa na umeanza kutunza wako. Mshughulikie vilivyo. Madam, nafikiria utajia watoto wako nimeona. Iko sawa, asante. Jambo wote. Jina vile ambavyo nitangulia kusema ni Martha Kerubo Nyanumba. Nami ni mwalimu katika hii shule. Nimekaa na Madam Grace for around 3 years. Amenilea kwangu mimi ni kama mama yangu. Nimefurahi kukua naye kwa sababu mama ako mbali. Wakati ambapo ataenda nyumbani ninamuombea mapenzi ya Mungu yawe naye. Pale ambapo atakanyaga, pale ambapo atatembea, Mungu awe naye. Nasi wale ambao tutabaki tuna huzuni, lakini inabidi. Nasi siku yetu ikifika ya kuondoka kwenda nyumbani, Mungu atatuelekeza ipasavyo. Asanteni sana madam. Go well. Thank you. Mimi kwa jina naitwa Alex Ogando. Mimi kwamba ni mwalimu wa Mutemo Mwamu na tumekuwa na madam tangu mwaka 2015 mpaka muda huu. Yaelekea kwamba ni miaka 8. Madam nimemfahamu nje na ndani. Kwanza alikuwa mwandani wangu sana. Madam arumo hili yone. Moise kumi toiga sogatega aribu osoro moraro. Nere gare oyo nyangwaru moraro. Kwa hivyo tumekuwa sana naye kwa heshima na ninamshukuru kwamba amekuwa a very good counselor to us the young teachers and even to the administration. Madam, endelea hivyo na unapoelekea nyumbani kuanza maisha mapya after retirement, Mungu awe na wewe na amani ya Mungu ikufuate huko nyumbani na ukae kwa kanisa, kwa sababu kila kitu tunachoifanya hapa duniani mategemezi yetu ni kwa Mungu. Thank you so much. Thank you so much. Now, my name is Michael Loroa. I have been to this school for around 8 months. So I'm very happy to be here. But on another side, I'm now having some heart telling me, even me, I should just follow the rest, because those people who nurtured me here, it's like now they are going, all of them. But I want to thank Madam Grace, because when I was posted in this school, the first skuma wiki that I ate in my house, she's the one who gave me. So congratulations, and I want to say to her this. Now that she is going home as a result of retirement, she should make sure she convinces the grandsons by making ile maziwa yenu available in that home, such that when my brother is going back to Migori, watoto watasema wacha tubaki hapa tukunywe hii maziwa ya soso. So wewe ukifanya hivyo, hao watoto watakupenda na hao watoto wako watakupenda. Lakini ukitepiga hao grandson mateke, hata watoto wako watatoroka. Sasa wewe mbinu ya kufanya hao wakupende ni upende hao watoto wao, kwa sababu wewe
ndio umlewalea na lazima wakulee. Ndio wakulee, baki na hao watoto wasirudi naye. Naelewa kuna mwingine na daktari, wakati anaenda huko ambia mtoto wake mdogo baki hapa. Ndio ukipiga simu mtoto ni mgonjwa, atakutumia pamoja na ya mtoto wake. Lakini ukiacha aende na familia yake penye anafanya, ukipiga simu atasema siwanze kufuata pension. Thank you. Na wasalimu nyinyi yote, hamjambo. Kwa majina mimi ni Jane Keleo. Madam tumekaa na yeye, ni mama yangu, tena ni mwalimu wangu, tena ni mwalimu mwenzangu. Alinilea, alinifunza, na sasa tuko pamoja na yeye. Nashukuru Mungu kwa hayo yote, namwombea heri na baraka. Namwambia wakati unapoenda nyumbani, madam, kaa huko, tulia vizuri. Mungu ndiye anajua yote. Yote yanawezekana kwa minajili ya Mungu. Kama zini yangu alege kusiasa walia wangi na wali wacha kongo yukorunga amote mumwamu na ora nyole ale bakri kesaba ya rubani twao kwana mbayo wet abangi na bami tokorwenda tia bagata mote mumwamu abo bisabo sipia basani babana bane na bane mbiya mono sana Tigamba yani nambia mono na inde mbia mono. Moye goyo nare gocha konyonyara. Wete rainu bwanja ni bwai no gocha sende. Ngakimorojo moye goitol. Miwango ya Nyasaye mutigere. Yo sipi gobi konyare kana wete ra chinguru chio monene. Naende tigatuwege no munatoko genda ngaria ejera turendire ko rutua jagete gas na jagete omwaka otamanini na 1988 bono na korire Nyasaye bwanjire na kodire tigamba irane limbu ya mono na ende mbu ya mono otoko genda ngari tigatubwaterane toko genda ngari toko mera na njira tigatokwana nibu na basani nane tomanya ine imena isiko omanene tigaba seseni amange abekwe kando Nyasaye endere gotorienda atorere chinka kichonsi abali mubane mbiya mono na je mbiya mono asombo bwate siomoro biryoyo oikira soikire bono iga mbiya mono. Mbia mono mbare bataba na intwa asenge sababu nkenke bunabona Mungu kwarwa. I'm so touched. I think in the Great Commission as mangano Borandia was okoreri and what teaching as one of the commission. I think madam igarenge branch ya teaching na gore site ende ya spiritual gusuguma abantu gusemba mono Nyasaye taribo amina kono inginare goteba umongino yoiga akera sokire. I think God knows exactly what she is. Nduna botonda turabe ntumu manya taribo kone kerere igo akera gosoka gujisikaria oyo minto senior ningo sigete muturi retired teacher na ndo igoro murisia wonginori moro kisikari na kyabantu bakomenya sababu gwasoese nyumba ya Nyasaye umuntu akogendera ko bumusaye yoka akorereta nabamarika gotewa so umunginori gutakata umia omubwato koboko yo minto makina ndiamano ono allow me ngwane ngente kemo bibere because I will not have at a time whereby I will be making my remarks. Umongino yiga gansigete nonye emiaka yaye moruche bunerega. She was a good advisor to me
and even the staff. Manganane kerako wa makong gari wotu siema ba biara ngaki igwero rino murai. Igo murai nyasa okoraki. Nyasa okuru andake ento chaya barai. Kuna wono murai madam na watu murai. He's young also. Patia bandako ambera mbere bakot. Igo abarai nyasa na ruete okobwa sebare. Njenanda kukesi na madam in any way asichinchira chiyo bututukan na inde egento kene da dabata madam ga kore meremo up to the last minute yani ndirengo modai nga madam ntage toga endeka okoreki upripe nyangi yao manyaka anga nkaro ngabuga ngaine igara buga mwari moya tagitandi kire kisiro gose nyore engoi manyaka anga injini good faith ekena romo nta kurire gasibuya na taite ku release in that akoreki abange nyangi lakini rene nyasawo mugwate siri nyangi is very colorful. I'm very happy esingi nje nyangi yaro rakere so colorful na ndi nyasaye bubuya tigaga endere komokonya pake kera ko enda risko egeto kenare kuri gereringa ki tumu baseko mungino yiga eso so no abande bateba ngaso ebyombe geti ebyombe mbere warobira ache buwake sike be respectful muno kwa so kireiga munabono mochiko rinde ko muabo borayigete bora muake sike ategerere munabono naro muwaka muturi aria munamwate ruwa bagaka abana bari bo munginoria akero mwayiro munginoria kende mugakuria barereki wanyorire egento kende nari gukorera. Our school is so junior mwise kurigereria none michengicho yama yana arorire umuchito meka mekire ngaya baheshimiwa baenda baki dero nata ngito mheshimiwa tukwane tinko mayarakirende one time na barate tari boga nata ngito tukwane sababu no mwana bwikenyureki na site gabarene akaromoko genda mutara genda igotinda aka photo of thanks akaromoko genda akaromoko tachabokoreki bakororoke. God bless you all. Thank you. Asante sana kwa hilo. Niweze kuwaleta members, some few members, 2 members ambaye atakuwa ni mwanamke na mwanaume kutoka familia ili waweze kupeana lao la mwisho. Na tafadhali sasa wacha nichukue muda kidogo sana sababu nina dakika kama 30 hivi niweze kukamilisha. Kutoka nyumbani wacha nimpate dada yetu Frida. Frida ako wapi? Tafadhali nimpate James. Wewe unakuja. Hao wakimaliza komiti mtakuwa nyuma yao. Tafadhali kwa haraka sana. Madam Principal tafadhali, unajua wakati muda umeanza kuisha. Abageni balitochi ko batenginga. Nanda ambana tenga. Asante mfawidhi. Mimi ni Frida. Choice ni wifi wangu. Hebu tuinue mkono. Tumpe hongera ya kuishi maisha mazuri ya fanaka. Na mbarikiwe mkurudi nyumbani. Thank you madam for keeping time. Bwana James ako wapi tafadhali? Enda tafadhali, chinzi ulifanya maombi kwa dakika nusu, fanya hivyo kwa mazungumzo yako. Asante, thank you very much. I want to say that I'm a brother to Mr. Evans Muturi, the fiancé who is retiring. Umongino ligamba tebya ke ekero Evans Musangiro nawe alaria. Wakati tulienda kumtoa kwao nyumbani ilikuwa nyakati za usiku. Tulikuwa watatu. Tukaenda mpaka tukaomba kurunsi ambayo tulimulikia kuja nyumbani nyakati hizo ilikuwa mwezi wa Disemba. Vile mwalimu amesema, they know me as a good man. He relied on me so much when we were making preparations for
this ceremony, and it has become very successful. Thank you, Mr. Head Teacher. My brother, Mr. Evanis, karati yangu kuanandake, omonginoria, tuabele na baragwa senkari ya samasikania manene. Most of the consultations she was making, most of it we were doing together, and wherever there could be somehow like a problem, we knew how we could solve it until this juncture, where now you see the ceremony has become very authentic, and we are very much pleased for that. Gotita tukoyakinga ki MC omwana oli ominto yangote yabinkanengia oisha koligereria nakwanite igoro gairo ishiarwo nake support ya point yeli nare nabata kerate nati mioka goch just come Charles Sompasa tafadhali come my running madam nawe goch na madam goch akewe na ngoko Charles Sompasa tafadhali naomba tukolera kutatu kwana iga biyamana bangi na bakarasa kusana akero tenda barugutia komiti yenye iko chini ya huyu tafadhali wageni mugakoye amunaba twashe yange nani mugende gushikana bashikene kirumbi yamana. Thank you very much. Merci so much. Komiti tafadhali waone nchoromo ngino yabo ete madam nasinyuka bwa. Yes, that will happen. Komiti narangalia yanga Charles iko wapi tafadhali? Mutawe chuwango chisa chanele bali muri komiti utwanenge komiti abantu barenga kwa bwata komiti kaindiria na bwata bantanga 50 na abantanga 50 bali muri anchugocha bali muri akamuranja nchugocha bwangu. Hawa wakimaliza hivi Nyamwaras family nipate akuje kwa haraka sana. Wali mura chuwango. Tafadhali tusikegocha tafadhali, picha inatoka pale kwa haraka. Ako miti ntaite mochora no monto ya mukuru photo of thanks tafadhali. Chuwango iga. Tufanye kwa haraka tafadhali. Chuwango. Tufanye kwa haraka tafadhali, tusongelee hapa, tusongelee mkono wenu wa kulia tafadhali, tusongelee hapa tafadhali. Let's move this side of our right hand side so that we can take a picture. Nyanchire bateba marieto kaiga bwango turi bateba kende lietarioka. Tafadhali. Njenjo ali majuma. Njelu usia omare kote matamu ikabuya orende ndobya onyo. Thank you. David Ntangomboyi. Para muma. Yobes myakutumani. Thank you. Naya kunana hadi kumongina kalimuka. Thank you. Semungwi. Thank you. Samuel Mokwamangera Kemonyero. Thank you. Karibuka. God bless you. Sakario Mbeli. Thank you mwalimu. James Makinda Mnyakasina. Thank you mwalimu. Namasaga Daniel. Yuna coordinator as a school. And my teachers, Baron, to thank you very much for that. MC, yes. How wengine ambao tumemaliza tuweze kuketi tafadhali. Yoyo mito Madam Grace, Mwake Evanis na wana bae. Na twensi buneke nyoro, tigamba limbiyamo na soko bwatirana. Kwa ene kinge nyangi yoyo mito Madam Grace ya elile buya. Karibu maba, karibu mka. Na ende kanengia. Ande mwanene tigango konye akonye ne familia soko watu na vitu vyote so mwanene tigawase. Thank you sir. As we are doing this, nataka kuwajulisha kwamba familia mwanza kujiprepare, nyinyi ndio mnaanza kutupea awards immediately after the administration. Ana kimaliza nipate Damaris and the group tafadhali. Tufanye kwa haraka tafadhali familia ya dada Ann. Familia tafadhali ya huyu mama naomba mkuje. Darius and the group mkae nyuma yao. Darius and the group muwe nyuma ya hawa tafadhali, tufanye kwa haraka. Ebange eli ndamanyore bichaso mwangu ili tuweze kumaliza. Baramna mbwanga nasikia muda sio yenu imeisha.
Darius and the group, tafadhali kwa pale, nyinyi ndio mnakuja hawa wakimaliza hivi. Tujipange vizuri tafadhali, aweze kuchukua picha ili tuweze kumaliza kwa haraka. Tusonge nyuma tafadhali, tusonge nyuma tafadhali. Tufanye kwa haraka, abaigwa balitora toso. Tufanye haraka tafadhali. Abaigwa balitwa baleta no tole boshia ndo tigarete. Thank you. All right. Picha umemaliza tafadhali, niweze kujua. Asante sana. Nipate zungumza la mwisho tafadhali, wakiendelea kuketi. Thank you. Ni muda umenipa sama pressure tafadhali. Biamana mwarara bano nyangwara na bange tole igoma antu isanetia abange batacha sana. Buachiri masababu ya. Chukua picha pale tafadhali. Injasa Marieta ngoro kwa former first lady bibi wa mheshimiwa Lady Samania Nyangwara. Biamona kamati nero leko bwati mwako ne igogoche goja. Nako baneria maya na nendo wamo. Biamona. May God bless you so much. Thank you Darius and the group. Oh, thank you Mr. Darius. Na wasalima mjambo. Tujambo. Kwa kwani mbiyamode. Sokoro mbiyole. Biamono mamu asegasi wako lile. Tuacha lazima tuikarani kwa tayanga congratulations. Tuacha ne timu yote wale watatu anchera bakwaneli. Vivian Omenda. Nancy Meja. Umemaliza Darius. May God bless you so much. Allow me to welcome the MC's office. Kuna yeyote ambaye alitoka pale? Tigato kwa pastor group nere to guchitwe bakirasa abarandi bonse barana abalisi na inu mojo manyo ali bicha ino gente kinki anya kwinyuru na matanga iko bana na inu kanya kuyebanga ni kama imezima. Thank you. Biamona MC Seribaga chief guest of honor Madam Grace Mugaka Tata Moturi Bana leva mento chief Abere na kina chief Tigamba kwani Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. I want to recognize Biamono asama leta nkoro ku Evans Makoli oyo mochama kuru keberesi Madam Biamono dena leta gusabali baga nsobi lakini rende kagede side ngao na tevenga eskuru ya mutima mune eskuru ya no nyete bwate maga chomaya nguruere amasoma maya na tevenga Biamono sana. Thank you my brother Steve. Abantu be kenyoro kya mutima mwamu naenda leta tukwana ni Bwana Yesu asifiwe. Wairire bya chena chile oshudia nyangi ya Madam Yoko gendaka. Madam, we wish you well. Oko gendaka. One mtoja osabo buchinga ali nobody waro siero ngoli abachukuru bago chabakonyora nore wagani abachukuru bona ayo kaisa bachoko genda bwa wese ko bere ngotorendera abachukuru tali bomo gusa Madam atokolere anderende Madam kolenka wakaba muraba mwa chinga kichinyororo stress te moita kuganyete pension yao onagoto minyorera kende kolenka agari ko twekereru watokonya so Madam to gusabira maya otoramo tuti atogendera kugusabira na ndobe consultant ni advice ndiole amangana mango kwenya gototebi ngochara ikirana abantu be school ya mutemu mwamu tuti atobasabire tojotada ebyo mheshimiwa rekapishe pare likurumo inali gochaiga ende togendera kubwaterana biyamono Madam tiatogosabire retirement yengia okogendaka asante. Thanks my brother Machoka. Biyamono soko ngalibaga MC litanga nitigangire chinga kire chigasoko bakora mwenzi pingambi yamule wairire bya jenene esma singoroku gose chuma uyo nyabutonde korwariri yabo
no togokora amona abana ba minto asobisi yo mheshimiwa Musondeli. Madam Grace tumanyanira matuka chieto nyuma tutaramanyana nao nyana abana bao tutaganite kumanyana asingi njuma katwara ko lega sigete ya peace igo nimate family ino ne family ngia na inde karipunka abagote banga you are retired but you are not tired so ekarore nkari naboko genderera gotokonyo gosemi ili tuna gusukiria ubugimo bogo sento ike miaka yao igo abana bali nje because of time factors ndiko chikaba mutambe. Madam, I want to wish you well. Congratulations Ditangani for the work well done. Kasi the rise for working that kuatembere sana. What's up very new to the field. Linda into babaremu na intro lata bokemero gosono gaki. I'm standing on behalf of your MCA Korobongo wa Musondeli. He was to be here but because yet sababu chaki kazi he traveled to Nairobi one on abatka but it wasn't possible. Kante Madam Munko Nkotebinga congratulations ne families Mwamoturi na Mwaroli n'abanyakenya bose aba maiga onte binga kukwana sisimi tigamba takerama ya na nchaka libot kana gasi ni na tomeza se group ya WhatsApp tigamba takerama ya nyasawe hicho. Asante. Thank you. Nataka kuingia kwa administration ambao ni all chiefs ambao wako hapa, lakini nitamleta ambaye ni wa familia ya ndani aweze kuwaleta hao wengine tafadhali. Igono ababandi bakuru kwa bagambi kabanyo so wote nyangi ya mama na agokire umwagira so bonge na byare kunyarika na mocha eko era dali bose bakuritaye babarangiri gochaga ndara kuona gosinga tara umugambia kuone tigango ntambwe gisiye gibijozi pe community health volunteers tenango iga musali wite musangira ko bamenga mura abo community health workers bako wali presented no mo volunteer bo kimonge Regina Bisong kangu na ikagane arosabiri bakali aye lakini wote no turamonere kurwa wije kiran elders abature tibatoka kale gazi na barabu muroje bare gabu bari batari iga bari bare ngeri yabo ngumbu mwari pori kamne ko tayari ngoro lazima baka bari ko bona tuma abande baji ko kwakirisha oro korango iga biamono chief tiganko eli bagora kwa na ni maite no mo kadi ora se video bunanje Omugani wese ko wele tuko lero ma familia yose abali bamote mu mwamu abageni baina mbalimbali baikira somo yo bumo na Madam Grace tigamba kwa ninga bairero jasa mali tanguro kweli konsali omo assistant chief Kinyoro sub location. Yo madam tigande congratulations, we wish you well. Ekaro chaka bono mwaka ange naru mwaka kwa naga akwa nili ogiri ya sana liyo kutoka jana nenge ngane kanisa na wakale kutoka jana sana nawa isa ko sombi bunga ya sana na moyo igono ni kwa ya wanga ga namo kwamba barama uiso kwa takalosi kwa ya familia oyo aba muramba na rola besi ngi yamo igo chole ngeli ngendekyo musoe kanisa tokolele Nyasaye gas omurwandi isato mego taronga kirenga kinseriyo ngire ni chinga kichiaye chinga kienga kwa ko likwe gas njengo orje kire chinga kyo bana ga gotimo igombo yamo twarusabira maya timbu ati mange ngo tayo ga yani kera ona ichena mo geni gas inde 1.5 months old kuna be kire kire go mura ida gambe kera inde 1.5 months old igombo na ichena chagite gas iyo mbuyamo naende tigango sabera mayamo sogole ne mamu mino kene na plate ero yae it's now your part omorende kerale karia otebya waruwa ino mba munyuga oise on go chimbia na na iso jakaba munyuga no le ibintu ya sarika iyo kolega singi yankaria mbuyamo. Thank you. Mbuyamo no mugambia so inkwale ngia tigana indigile waita imamu mitana mama congratulations wakore gasingia wabokire kurundara tokeze
Kwa mama wat miaka 35 kwa sigas. Iwa ngaka boki na Yesu. Kaki mo wanja. Na ituajeka atimuke. Na ayoria matunda yigasi ya wakabuke. Ndende kwa promising amamu minto unariga. Ta regret. Abana nyorete bakinde ta so bakomu. Mpaka bae nishwe mamu mwabone na kwandek na arembire. Tadi ndekera eka munata ko oti maidenia muzina orangi nani. Moga denga pai any successful man. There is a wife, woman behind it. What of behind a successful woman like my mom? Imani ni malamu. Biamo notata. Igual yo mo mai rota kifal ntato mito. Atengi jia enga kiri. Kuno mo kana ko igu. Wasa jamba ga njire bangina bari igu. Lakini tatere agake sabu ya mambi nena aringe miro. Akabeka mama agatena kinda akora kinda agatimpa yo mambia. Ondendera abana. Mama biamono ko ibire to go gali wa tata watolendire watosombi. Jenana ko uki na kia mama na tata ko jobi sia baganga. Nga mama ose ngo kompre nyakari nga tata tara agora monyo. Igombo na rege na weji wo chaka yo kompre ni wo. No tole. Kende yo mama abaka na badeba nga ngo chiore ko ru mushara woni mishara ya unera. Mbai ni shule na mama na tata babere present. Mumuro monene no mwali. Igonga bwali mnonyori taya pande pokate boro. Mumuro kabere no munyekita njamusho mama tali korwara. Naye onye kwenye kubwata bitina binde ekara mama arenge meremo. Kaki ngo sabierera. Usebona? Ekara tingo chiko gamba bitina bia abona mama ekara arenge meremo. Ngakile una mokora kuroiga to sabere mama maya. Jikangi ende tuwa musaba muna tuwa tena zi kwaya. Tamoye buku. Ai de kanisa mama ko promise ni ko mosi woja. Kiwa mosi maambia. Lero mara babange ndeko golege Biblia nige tabu kyo watera. Kikona mami. Mama na turusi atambe. I remember mama na utetu emiyake everesiko tukali ubutakanere. Kaki ngabona tomo tikajande. Otunke ko. Pastor nchina Thank you very much. Aba response murigati ana baradi tafadhali mcho. Barimo nyonto wochenara murara jua mwezi. Ngati mwari wocho muchunya jwareka wocho choma karwe yawa. Baraka hicho kuna ya mabao chumeza. Mabao mromo kukalele chumeza. Tanto ya wana no bakora introduction kwa ndo wote. Tunaanza salama barabara tafadhali. Usimo kabla ya stawo poli kama ya hapo tena mara. Ni na kwa haraka. Unaweza kuona kama ndio moyo ndio. Na hapo kama kama tunani.
Teacher. Sawadi inchua sowa ngome kereka rutene farina kwenye mtai peno sawadi inchua sowa wao watu wote tusimame walimu wate wanyanyeni kombe chichagi chileki marete gocha na walimu wate chimaasha marete kikabungera tondo shiki kulwa mkibana na gocha tafadhali omo sinini ya kwa no story kama na mwenye sasa ya kila ndama What
Msimaticha. Ndio nakupigia simu tafadhali. Nakupigia simu tafadhali. Naomba kwamba tuweze kutulia kidogo. Ngosa matukira kego. Naomba kwamba tuweze kutulia ili hafla kama hii Bangira moyo. Madam lero. Kwa naiga.
kumpokeza hizo zawadi ili aweze kuketi tuendelee na mpango. Thank you very much mwalimu mkuu. Asante sana. Asante sana kwa zawadi hiyo tafadhali. Asante sana. Anaitwa Madam Asante sana. Anaitwa Madam nani? Thank you very much. God bless you so much. Asante sana. Kama unaona robo atebeti wana nyebeti ya chirambi ya mwana igo chukura je Madam kwa ino kwa kwa chika. Edufa acha na ndo wate dufe ni nyomba so kuchonga yemo. Na sora ironga ya matibu keki. Mishia go siansi na gogire. Igo. Biamono my brother MC. Aye. Mkore renga. Mkore nsense ara tenga amagukuna. Ya na teke. Bekero batera nsense. Wale ko nganja. Inche mshe bekero batera nsense. Mobero no manora chomo itoko chibosia. Tigabu shwe. Tigabu shwe. Ichwa na shwe ichwa. Imongo ale. Haya, sasa utaweza pena kwa haraka sana sababu umechoka, una muda wa kuongea sana. Kwenye alikuwa na mwanasi ni torasi. Biamono. MC, biamono segasingi ya wakala litukulia lero. Tewe ngaba sani ba mama. Biamono kerage. Mwatokolera amaya. Una chibwa tewa as a family tunera twatigero mongera no mugaka unarenka abe ni charges shidere o communicate mama ete mwiso komita mukoti na chete ya ujugirango mukoti mangera kare kitare daktari ale town na njinga ruchi Migori so monto around chief tansi watu wa that responsibility abairi baito was mwakorera maya mukoyo itoyo wate biamona no kwajo rwake lakini biamona sowika ndoro staff you school you are very wonderful people jina interact na nkuru moyo chagete. I've consulted, I've done everything tigatewe na ina bantawa ya mwakola moya moso the head teacher of the school mbiyamona sali mwatokolera na ndengo tanga mwanya bantu tariko moja magoso even case mama na wasera to within the school dako genda ka na sabiru kwa wero ni happy ha kamura anje ko wasera tonde agenda nka kamogechete uwo tevenga our family kuru kenderet aruli family efile chitengima aimwa tokolera namaya we really appreciate kurwaso muchama ni olenge utendo moyo mugaka mofati muchama uyu taba isa oliye njere ya bose yende olenge gukoni no mugaka Charles Obasa yasi mwakora nengiya nambale batakonya chukuni alia asa fami na uranya nga twakuruzana andeiga turabalilia sinini utaka tulitwa monica wa issues kandi twawaseronde wali wainge chukuni twasabira kwagera
Kuruorongo tebanga, we have our friends from within and diaspora. Wakora maya in WhatsApp. You did wonders. As well as a wall, you can testify na abasani baito, abasani ba mama bakora maya bakomo yoyo ikira. Tindu kosoka batebanga, as a family, we have not used even a single cent as a moyegoyo. Oyo no moyega wabasani baito. It was a family, for sure we have not used even a single cent. Nane karoni gereti abasani baito. My mom, I'm going to surrender what our uncle tenga according WhatsApp to you, but having a mama na go ile ngombe. You have 55,000 from WhatsApp. Kamili yatagoro kanigo. Yes, thank you very much for that. Thank you for that wonderful job, sir. Igo once more ngake mukentenga. Oyo taikaisa oya kishuri yega si awata na lenga previously to awata issues. Lero ya jarigana ta gocha. Mwa kolega sigia. Abasani baitu na bayawale yagenda kubakira ngambu ya muna sogo tokonya niende. We have another family, Bunganyangwara family, and the extent of it ayumu atokorera tunyaroche. My brother Okioma, we are the chief officer of public administration Kisii County. Tuakora nene nata keruwi karakiri arona mission Nairobi. Mama nasa baboro chisi asuguta ikaga. My brother Paminas Moraro, umano Gideon Nyangwara, are abroad, na ndeverensa baboro chisi. Na bali to sanga. My sister Maigalia, mwano mitukurate nangu. Mwano liaro moke, noyo Wilito Nyangwara. Oyo walisi Nyangwara. Mia mwana baba. Igo tigangere kubakira mbiyamono mahokoro kotigarite buyeka kuro muchinyangwara mahokoro tenosa liuti une mahokoro tubwate tanya komisi moyegonde wesi mahokoro kwanenga nayamo tanga ndiamira neria basani bo mwana one choice kuyamona asenge jo mwanja mwasali tukiri mwaikaga mwanja kumugwate simu yego mwana giresha okorire gasingi ya serikali bako ikire kinga kicho gutimoka ono mwana jo isinga ngo endole nenda yene ngo lakini nende no kolemereria kera oji ko yeta ko goya kwa maite kwa ko boka butuko waje school ndi bona nene ujero ujere yanga nero oji ko yeta ka bune school abajo ko bari bana maene uibona wewe mamu bino konya mutakoro uikamwe kanya nena yara nyoro mugoro gorora mu mwana n'umuturi abantu abona babiri bukuraje kora ni abako mugoyo abantu kora muraba bangura kwana turi nabarako bako batiga cyayara na kweriso yawo ono tino ligeno mwana jo isekene kwa mumono kera utana mwana no sigari bolunde ende ngiyo mwana tayo mako bolena onya na bato ko bakolenga bibi wewe utaka tatini mitata na mtoto wake ndio kwa ni maloma kwa kuororo ni na bana ni ya maya sabari uja ndema mu mabato biamono kero nange ukolante wenga chikwaya chaito. We invited so many of them. Chikwaya chaito and SDA Church mwaiwa kuna basabaturengo mwaka mutuli no mwongena Grace na abana baya bonsi wache kanisa basabirani kunya okolande ndero nga mambimba nyegera gosemba tiri nda district yale ndero sema kole kwende SDA ya mutemo mwamu kanyerende te mamanga we really appreciate abana b'eskuwa
We also really appreciate as a family to make other tokens, something small to the account age quiet, even and even now, to make a token after Monday, go to school, why? Because we have really appreciated as finally. Mama Koko and Akati, congratulations. Watutikira abana baitase field. Umwalimu nacha kurukumishayo watawanga kasomia secondary na kasomia primary around. Serikali ya Ruto noekere wichimoino ya aletega tukitika to upgrade. We were deployed to the next level. That's why ate abanga amontari level. Gongo wakiranga mbiamuno abana bamito from the office of the MCA. My brother Mussolini, we took water Nasamangana Manga, the Rajonary family. We really appreciate our rivals who are getting Mushiba Marongo, Amona Wanda was the Andalana Diamono, Katuganda Kuwatra, Navara Ikovargeti, Tigawasique, Rosia Sekire, Tuatringaneke Wanda, or Yoko Waranaki, or Yoko or Yanaka, because Siasa no is the enemies. Igo kiatu watu na kirengaki tazu wango dia abantu amidongaki ko monta ile chikura de tonga tatu respect arende ora iwe ko siase wika tuacha kaya ni go tatu ske was wali geti and in that case interview my teacher school write the proposals the school get the doko you get the constituent office you get the MCS office na wako nyorani one day wa konyeki. Thank you and may God bless you more abundantly. Amen. Tumwakire chingo virendo kore gagi. Let's appreciate him in a good manner, please. 1, 2, 3. Again. Thank you very much. Korgosongari. Nagokire sana kwa umusani we familia. I'm seeing hata daktari pale town umusani ushirikiana kwa New Life Gatembe. Because I'm really humbled. Ili tangu kumasta Nixon na ngushirikiana kwa mkanisari. Sito na ugembo tiro ichi nyaburu pasiro goronsari. Na somete kambaskare. Na te bango na hotel music. Gomenjari music toka. Tochi na pamina si Amazing Grace toka teri kanisi. Na ubaba tere. Endere. Teri Amazing yange. Amazing Grace ya batere. Eyun tindere. Kanisa niluchia. Atirende tunashukuru Mungu. Mungu sabira ninja mayo mnango nyokine. Mungu wate wanyome bo. Bianda kwa gachicho ga ni bafu kwa sababu cha Israeli. Bide ndaboki. Mungu sabira mayo ninja. Biamono sa. Thank you very much. Naona nchi yako ya kumusabira. Amatera okolika YouTube tiredi na by Master Nepson. Nyimbo zangu ziko pale mingi sana. Na leo saa 2 mpaka saa 3 nitagerera Kisi FM. Nombate show rasini tora mnyoki kide kia matera. Mogo sisi ni kwesa batokuru Kisi FM. Sisi ni bwana. Biyamano kawo chiona nchi ni mabwati ya ninde na nchi kwa na kuweleti. Me wasidi ni koto kura kwa ndagere nera muchindaro. Moto tigere ndagere kamarachi. Mbago ko ino ne yuya tango bekiro biya. Moro chaso chumbi yekira ba ni nabami tona batata baitu. Nana bora nyoro mechide ngora atole nchara ntoko bisana. Gaki kada akanda gara atokire to sanga to kwanda to konye bitoria nyomba. Rinde mambi to konya ntakuga konya bali barachimwa. Igo bana tomenya kanwo kiro twins. Ntere teke yamana nchi bana kwa nanga bila mwana. Madam husband to madam and the sons and daughters, I want to appreciate all of you. Tari isi go sabali baga nganje ko master of ceremony say no mutama itimonto na ndama ngeli baga. Biyamono Geoffrey, umamuro Geoffrey no mutindi. Okuwa na nesi mko unge mwiwana na na ro watu wa kosa dige tukijua kwana. Akilemba maitu ajoto kaiwana na mutaye family batu na batu to mwisho moke. Bata bana babiri. Umwishi no musagane. Mwisho yake tokana no balance tina no te komenda no ncheni nkore to tipe kai mambo ino yo mu kabero chizi nchena akoi umanya gitari tonya komera na nchena komera level 6 yali ko bwa tende level 6
kukorigera indora mwana kirugwata kubunege tokogoro na bango bake kisere yari nyakorana na kibunege tangana gokogo cyari cyana bakwanya ru namba yana to cyango konya busa oko manke ngwiti murango mayango ko May God bless you so much. Nana abaya nirimbiya mona soko bateranye gasibuneye. Naye kogo chakolita ya gusonga tana abamata kai kanisa kironchi bito korinde byonse. Aya nakere simi will do that. To renjira nakora na bamwe bari kanisa ne gwata matikaye matanga ne gwata njira yaye kipati benji gwata njira yaye. Unabona mambi bose tore. Mambi bari moko watch ntoke Keombo Township. Unatolea nani unatolea na karibu sinane ni kondo noyo. Ndio chako watch mtokare live. Musocho ronyo tobati asogosasa. Bali tomanya tutaona tofre yotati kanisande tomerane kanisa mambike umbu. Tawo shidi. Tonyora no. Bali ngaba te maticha mbio muri tawo kiwata. Ngoro kujo maticha tibu atiriye tarinde. Njoro maticha ngoro ku. Uno mwishino no ngoro kutata bo mwishino musagane. Sino. Sei tombo basi omugambira nakoro kujako kubaga ka deputy speaker Kisii County. Wabenza. Mbare ngaba ko mutaniria mayanera seo bokoreri ogo. Mokia maoka tigenya ndama moko aya no sana. Eke kire kitobanyo kora. No, tulana sabatura ashikira mangana hizo na usabendale. Okay. Morisi chugo jatingo sawa masawaye kigoro. Enjana se kila atoma para yesa kitona masawa. Osabatore asinge keki Tata Nyasaye yamoni ikiagera kwabira munanchi yamona asomo yega oyabera okore koko era bono kero togoso asindagira twakuburio isisenye yakaro turayerie etwagache asiridira Kristo mutorito. Amen. E familia onsipi inchu abana no mogako ngomina inchu birthday ni party yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo kutanga ukikata kata 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 usiku leo tunakata watu wako just kata 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 usiku leo tunapata na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo kutanga ukikata kata kata ketu kata kata usiogo leo tunapata watu wokote kata